Znači, ideš prema igraču i kao pravi se da ćeš puknut. Znači ovako, napraviš fin, kao cijeli udarac, ko da inače, i on, ne znam, krene se, boji se, ne znam, većina to igrača napravi, to samo pored njega prođe. Aha, ovu lošoću koju sam ja probala izvest malo prije. Eto tako. Da. Ajde, probajte jedna na drugoj, a mislim možete i na prazno i onda se spojimo. Možda, Ajde. Ajde, pa ovako. Sad ću anticipirati. Evo tebi. Znači prema njoj idete i onda zamah rukom za cijelu nogu. Aha, kao tim! Da. A čekaj, ti zapravo samo s rukom samo oduzmeš kao ono. Pa, pozornost. Jel to onda još više zbuni ili imaš stvarno osjećaj? A ne, ali čekaj, pa onda možeš ovak nekom doći, ovak ga isprepadat, mislim kaj, ne kuži. I onda to izgleda kao pravi udarac i svako će pomisliti da hoćeš puknuti ili u centar šutnika. Dobro,